Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuse cyane n'ubundi, reka twongere tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo n'ubundi umutekano ntabwo wifashe neza, aho igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bakomeje guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ari nako ndetse uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeza kugenda ufata uduce dutandukanye by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu majyaruguru w'iki gihugu ho mu burasirazuba nyine, aho rero umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje no kugenda wigarurira uduce dutandukanye. Kuri ubu rero umutwe witwaje intwaro wa M23 by'umwihariko uhagarariwe n'umuvugizi wawo mu bya gisirikare ari we Liyetona Koloneli Wiringoma, nyine uvugira uyu mutwe, yaje guhishura impamvu uyu mutwe witwaje intwaro waje gufata agace ka Rubaya. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza, cyangwa se amakuru ajyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro M23 yaje kuyagarukaho, ndetse uyu muvugizi Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira M23 yaje ndetse no kugaruka ku ifatwa ry'umujyi wa Rubaya, uyu mujyi ndetse ubarizwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse uyu mujyi wa Rubaya ubarizwa muri teritwari ya Masisi, ukaba rero ufatwa nk'umujyi mukuru w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Nk'uko rero amakuru dukura muri iki gihugu akomeza kugenda abitangaza, uyu mujyi wafashwe na M23 kuwa 30 Mata 2023 nyuma y'imirwano itoroshye yawubereyemo, nk'uko bitangazwa n'abaturage batuye muri aka gace. Mu gushaka rero kumenya icyateye M23 gutangiza urugamba rwo gufata uriya mujyi, cyane ko hari hashize igihe imirwano y'uyu mutwe ica ku ruhande rw'uriya mujyi wa Rubaya, ibitangazamakuru bitandukanye byagiranye ikiganiro cyihariye na Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira umutwe witwaje intwaro wa M23 mu bya gisirikare, aho rero yaje guhishura icyatumye biyemeza gufata uyu mujyi wa Rubaya. Muri ibi rero, mu kiganiro rero twagiranye n'uyu muvugizi wa M23 mu bya gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma, yavuze ko ubutasi bwabo yagize ati ubutasi bwacu bwaduhaye amakuru ko hari gutegurwa ndetse no gukorwa jenoside muri aka gace, bityo rero twagiyeyo turayihagarika, ndetse twahagaritse ibikorwa by'amabandi yari akomeje kubuza abaturage umutekano. Ibivuga ngo yagize ati ibivuga ngo twajyanywe no gucukura amabuye y'agaciro sibyo, ntitwagiye gucukura amabuye y'agaciro, kandi turacyakomeza kubakurikirana, ndetse n'ahandi hose hazaba hakomeje gukorwa jenoside tuzagerayo tuyihagarike. Nk'uko rero byakomeje gutangaza abasobanura gahunda umutwe wa M23 ufite, ndetse n'icyo uvuga ku byatangajwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yavuze ko imitwe yose yitwaje intwaro iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kuzamburwa intwaro, ndetse hagasigara gusa igisirikare cya Kongo FARDC. Nabyo uyu Liyetona Koloneli Wiringoma uvugira igisirikare cya Kongo cya M23 cyangwa se umutwe witwaje intwaro M23 mu bya gisirikare, nabyo yagize icyo abivugaho. Nk'uko rero tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, turabashimiye mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka, kandi mukande subscribe cyangwa se abone, aho ndavuga kuba bitewe n'ururimi nyine ukoresha, kugira ngo uzajye ubona amakuru n'ibiganiro tubugezaho gatanu kuri gatanu. Tubugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, tukugezaho amakuru agendanye na politike ndetse n'umutekano. We rero waba utarakanda ibyo subscribe cyangwa se abone, ndagushishikariza gukandaho kugira ngo uzajye uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka,
mukomeze kubana natwe ntimujye kure y'umurongo wacu mukurikiraniraho amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bitandukanye.